Qegħdin hawn infakru l-missirietna li ċarġru demmhom fl-assedju l-kbir. ċarġru demmhom mhux għal Malta biss, imma l-Ewropa kollha. Ir-rebħa ta' missirietna f'Malta, dil-Iżola Sakra, u l-battalja ta' Lepanto, dawk it-tnejn salvaw lill-Ewropa kollha. Illum irrid nitħadded fuq parti ta' l-assedju li ħadd ma jitkellem fuqha. Dik l-istorja okkulta, moħbija li ma joruna qatt. La battalja spiritwale, la gwerra okkulta, importantissima. Dik li rebħitilna Santa Isabella di Spagna, grande kattolika, li għarfet il-ladu etern, dejjem moħbi, letali. Isabella, grande reġina, li kienet tafhom sew lil tat-tribù dawk li tradixxew l-Ewropej kull darba, kull belt fortifikata, assedjata, dan l-għadu moħbi dejjem iffavorixxa l-Mussulmani mhux l-Ewropej u tradew kull belt assedjata. Rode, Costantinopel, Toledo, Malaga, kull fejn kienu ittradixxu lill-Ewropej u favorixxu il-Mussulmani. U Isabella li kienet tafhom keċċiethom mir-Renju di Spanja. Ftit snin qabel l-assedju l-kbir. Providenzjale, imnalla keċċiethom. Għaliex? Għax kienu jittraduna wkoll huma. Kieku ma żammithom xi, ma keċċithomx, allura kellna nkeċċuhom anke minn Malta, kieku l-Mussulmani, l-Ottomani, kienu jaqpaw tilajn san Norveġġja. L-Ewropa kollha kienet tkun Mussulmana. I salvat l-Ewropa, Isabella di Spanja. Kif kienu jittraduhom il-dat li bliet assedjati? Kif? Kienu jpoġġu waħda minnhom fuq is-sur, għatta parsijiet tin-nittja bil-bixkilla biex turihom min hawn tridu tattakkaw. U meta tneħħi l-bixkilla, dak kien ikun is-sinjal għall-attakk. Kienu jiġru bil-slielem, with ladders, go up during the changing of the guards, a few minutes of interval, the weak chain, the weak link, lakuna fid-difens, joqtlu il-gatekeepers u jitħlu u jimmassakraw il-kulħadd u l-nisa jaħduhom fil-ħarems tagħhom, joqogħdu jilagħbu bihom. Qed tifhem? Hekk kienu jagħmlu u kieku ma salvatniex kienu jagħmlu l-istess Malta. Daw in-nies li qed taraw stradarjali hawn, kieku ma kienitx għall-Isabella, kieku daw kollha bis-sandli u t-turban. Dan nies għax aħna kieku Mussulmani. U l-Knisja Kattolika korrotta
trid tnessija l-memorja ta' Isabella. Trid tneħħiha mill-panteon tal-qaddisin. Kif għamlu lil Simone di Trento, tifel ta' 3 snin, għattawh biex fafar biex jieħdu lu demmu at Passover. Monument għal Simone di Trento, pieno ċentro tal-Pjazza di Trento, neħħietu l-Knisja, ħbewh fil-kripta tal-Vatikan. Min irid jaf l-istorja ta' Simone di Trento, martri tifel ta' 3 snin imbiċċer, jidħol u jfittex Arier Toaf, it-tifel tar-rabbi ta' Ruma, fej fil-ktib tiegħu żvela x'jiġri x'kienu jagħmlu. U mhux hekk biss, għalu għadha ssir di, sissa x'għamlulu. Ħareġ il-ktieb tiegħu within 2 hours ma kontx issib kopja ġabruhom kollha. Imma laħqu ħarġu xi ftit. And the cat was out of the bag, as we say. U da tista' taħseb x'għamlulu sħabu tat-tribù, però għallhom tistgħu tgħidu li tridu. I will never recount. You can even crucify me if you want, but I will not take back what I wrote, because it's the truth. Dana professur Hebrew Studies Tel Aviv University. U dil-Knisja trid tneħħiha lil Isabella di Spanja, kif għamlu Simon of Trent, tixtieq tneħħiha, imma ma tistax, because Isabella is revered in Spain. She's revered, and if the church does that, neħħiha, titlef il-Spanja un balwardo cattolico, the last outpost of Catholicism beyond the Pyrenees. And the church can't afford to lose Spain. So they tolerate Isabella. They tolerate her with gritted teeth. Jixtiequ jneħħuha, imma ma jistgħux, they can't. U dil-Knisja għaddejja servili ta' Satana, immexxija minn Ġiżwita, immexxija minn dak it-tribù sataniku, jibżaw minnhom għax għandhom il-medja kollha f'idejhom, u meta jridu isawtuhom pedofilija, miljuni ta' rikompens, investimenti fl-armi, investimenti fil-morning after pill, when they want, ikissruha, allura jibżaw minnhom. Tara Hilda l-Ġiżwita jbusilhom idejh u jinkina jelaqhom, allura jibżaw minnhom. Dil-Knisja li tilfet il-messaġġ oriġinali tagħha tal-fundatur, Kristos. U aħna ta' Imperium Ewropa nonorawha f'dal-jum l-Isabella di Spanja. Din li salvatna mit-tradiment ta' dak l-għadu, dik il-mibeda implakabbli li għandu lejna, jitwildu biha ewna fjamma li tikolhom minn ġewwa dawk. They can't. No matter what we do, we can never placate them. Jitwildu biha. Għalhekk imorru fil-medja, they all go to the media to influence the people, to do maximum damage. That's why they control the media. L-oħrajn il-festi farsa tal-oħrajn ġew ipoġġu il-rizza. Ġiġante sew il-festi l-oħrajn.
ġużna l-erba festa ta' immorru nonżmu. Ta' xiex, dikun tal-indipendenza, jew tal-Repubblika qasna. ċiċan tesew, għax il-poplu ma jħossomx. Pero l-8 settembre, l-unika festa nazzjonali ta' Malta è sempre viva nella coscienza nazionale del popolo maltese. L'8 settembre, l'unica festa nazzjonali li għanda Malta u l-Maltin. Onore a Isabella l-Grande, grande regina di Spagna li salvat l-Europa għax kienet tafladu. Onore a Nova Europa risorgente. Onore għal dawk l-eluf li għadhom magħna, emnu fina, segwewna u baqgħu lejali dawk is-soldati tal-ħadid. Ave!